Nakadaw ka jingmi kubor ham saya kaba kato katne kiya ong banakaliang ka parti UDP kin mi no nakasorkar MDA. Nakaliang u presiden barang ba jong kane ka parti ba met ba lengdo ula pensai paj ba lang ba syakilat pathai kubor ula ong banakaliang ka parti kala shimya karai nadu basdang ka samoy trekam bania trelang rengkat bat ka sorkar MDA. Kumta kanyene bania trelang hadu bukot ka samoy trekam kumbana kaliang ka parti kala ju traitang bat kiwe ki parti hakisnam ki baladap Henry hausnam marajar ar pulai ki pajba kala shanya shushu ha kabana kaliang ka parti UDP haba kalaya trailang bat ka MDA ki pajba kala Punjab na ka Henry Sid shak khat ar sit bat ula banrap ru omdei bana kaliang ka parti bakalalot banyatrai bat ka sorkar ka bapej ka khmi ya ka jalla Henry wala dadan kato katne na kaliang ki MLA kim parlaban pendap ya ka jingtrai ka jongki tang harpo ka shisnam Henry ki pajba ken hapan ap arsnam lane laisnam bakin pau ya ka jingtrai ka jongki ngasui baki dongki katu katne ki kubor ki badon haki media akilat patai kubor ka bedi bakadi de ngasukwa ban mensai ni nak joko parti kam simna don kanu ru ke ci kred ka bedi pat kata ka subjek badwen no ka komen ka jingdon jongi bangin room sa ka komen do kalong halot ke don jok ke ci kren jongi pat chief minister jong ka state adin bo ke pat ini ya ka pa nin join dekat batu ka ne ka MD2 maka jini kren do kalong hawa kalong na ka benta bantri process kata ka ya hadu mentai itu ki kubor ke badan se kalau badan dakumoi pede ke ba kia perkat nama man tundai kesan jong ke parti kalau beri clear baru ki MLA parti workers kalau clear bang don be ba ni nan don be ba ini susu ba kan ka jing si halo ni sen bersih ba ka jing ong ke jibo misai ba ka MP kelang pinjam UDP satu tentang kok mati sai Mondo bonra ya kan dikama apa mendang ji perjimut api ki MLA goda ni sarkar ngam kata kalau tang kejeng kali jumpi tenang ngam yo so yo yang kata lalu kata kan satu spot nda adu mentam dan em kata ban ong bar menjak ban weng dan ban ong dak mi kutai dan em don ru dak kali jungi ban ong ban kata ngam la ngam dan komen yo Maksudnya trailang itu sarkar hadu dekut kene. Ya mentang. Kuka egra bin narana ru aja pulai begitu tolong. Daga jitu kumbang itu aja kat pra hadu aja pulai. Sansnya mintrai kuntaro. Sansnya. Kani gede gawe ke ba bu ke jingkeli ba ke bakrawa jingkeli ba heba. Ke jingkeli ke long balai begitu kibala kersana ke amel election. Mendai bagi take it for granted. Mendai bagi susim sok bagi kecil. Am orang kata. Mo, kemudian sok after stop pun kam. Mendai ke ek bagi kuat ban berpau ni kalau ba. Hak arjar kat pra do arjar arpulai. Ngak perkat nak kali jong abat nilai kerennya kini apa ke parti. Ba ni layak trader kat ba ke NPP, ba ke BJP, bat ke HSPDP, bat ke PDF, bat ke independen, bat ni. Na kan riusit ke bangiyo arja kapra, haka arjar arpulai, ngiyo kat arsi. Ngiram tangkat tu kan ni mga orang yang pimen ne, lalangin dari bayi touch tong susu let's say dan ni dekiwi gidaw, haki tu ki konsusi mengiram tak kerja demsoy, ginjin dalayo adu uma arpo, kakendai arpo kuisi. Tenrei ngi bagi beliau ki honi ya kajing trai jongi hapo ke MDA wan ke ki ai yang ni nak hendusi cakap arsi hak arjar pula dia hadin jok ar pula itu ngila persang mangi bagi pai ba kira kwa kira anut yang jadi parti ba inyalam yang sokal ngila persang mana kata andre ki nomor ki nak poi hadin ketu pada nak kalian chief minister pulauan ban ke parti nak kalian jongi ke parti ba hadin bangin semua ban join dekat baru ke parti dan mau orang bah kepala dia nilai tu dekat tos tingginya tu dekat ni sudah. Ting kejing kongo jongi ban join ya ka sarkar ru hakat kopor kamdai bangin lalot ban orang ban sujon sarkar marla kamdai kata
Indakan mau hadir RC ka saudara kejingan jong si benesta bani. Mde bangi lek mangi ban tunduk ado tata. Tinggi buram yang kata kejing khot ke jong chup sesta. Balalo kejing khot jong balalo mangi buram yang kata ni se syong kum ka parti kum ki MLA ki bala elong elected bar kum ki party leaders su bar abangila tuat lu na ki party leaders bagi supporter ki badal ki konstitusi baro ki ai kejing ai jing mut jong ki bangi David George soka kabamut baki pai baki hun nya kejing trikam jungi haka tu katem no arjakat parado arji pulai te da kata kanong ni join ka sorka te kejing kali kalong ba tanga po sistem arja al pusau ka kam kawa ki emelero kim pala ban prelut or kan pat pa sistem temo hab abi lai sistem lakum kunu ki senang pau ki kam lai sau san baru ka jurong kunta haka no ka tem jong kanu ka assembly haka baki elected member kinla ban penpau kam kunta tetang sistem nakal yang ki pajba pada ki bala bot yang ni haka amal election akulai hau arpu saw pada ikam kesan su mo kumaga example nakal yang jonga apa maila hak kendai hajar ki ai bot yang ha amal election kan bahakan ka MP election beli ki ai seprahajar te kharwi hajar ki bot kila late ban kesan no ya kawai ke parti te kejingkili kalau mentah ka ikda balai ka te ka bangi la sim ya kalai ku musu tu ne pi kendia ka long ba na kalen jungi ki elected member nengkong kita baar kan long gitu ki konstitusi kuat ki bangi la rem ka amal election ru ki bangi rem mentaru ngila rai bangin lek seki ba ban persang ban wat ban keli ki try non kabut balai bagi kim kesatu ya ka MLA ya MP election hakan ni ka election sudah tenang bangin sungtu umno menteri ka madan ki baong ki sui aida o batai lengkap NPP batai lengkap BJP batai lengkap ka MDA te haka tem arja kat prado arja pula ni te lengkap bar kiju mentaro bar kiju te kumno kata kajingnya per ngam la sungtu tengar kan lej ki ba ngasa persang kali lagi de ka iker kom te kam ni kum ki amal elu no tendai kat tu kan ni ngayo la di ban yang genduk ki ba bagajin jubab joki kilo am tang ni MP election no don bawan ya keren ni don bawan ya wer ni te ni lej kali san no ya ka oi parti te ndai MDC election bak amal election te ngin Christian bet ya ka parti katakan untuk message ngam 100% ni kita dan ngalaman on nyopo proposal baru por ke tulung ta but man ki MP election kalau kita man ki MP election kita dan rai ban kham tu kambun ban kham tu kamba ngina ban man ya ki pat bani kundu ki pat ba ngam bangin tu kai ba Kadau aku masa nak bawa